Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kan long shisha ka jingger khu ka bakraw ya ki samla puli jong ka Thain Umden nong tulu hi barok kawai hadien bau Dr. Didi Lapang Chief Advisor ka Sarkar Jilla ubalong ru President jong ka Governing Body ka Bhoi College ula pentipet ba mentakas ngi baon Sdang no ya ka nadan Bhoi College hadiwan nadu Bnai Nailur mentaus nem ya kani Dr. Didi Lapang ula kran chikinong tho kubor Hadian ka jingalang jong kidekat ka governing body ka Bhoi College ha Alpha English Higher Secondary School nongpo hakaba lawan manidar dekat do MLE ka nongpo ba Meral Bonds im wadiru chairman ka sub governing body ka kong WK bla secretary ka governing body uba RR makado advisor ka sub governing body lembat ki kwede kidekat kumban supentip hangni ka jingtmu ban seng no ya ka Northern Bhoi College ban kintiyo ya ka puli puti haki kerdan ki bakham shalor haka Thain Umden kadai ka bau Dr. Didi Lapang bat kipat ba hi kilang no la slambha bat bakari Bhoi College hadien bakladap bat penkashwa ya ka Eastern Bhoi College haka Thain bhodambong menta ka kentipat kasyam ikani ka jiket clear ban penkha saya ka Northern Bhoi College Dr. Didi Lapang ula pentip kumbalong ya menta an Sdang shwaya kani ka college tang kalan arts bat ka jing Sdang ban pedang yaki pom nakam ta kisamla puli ketika Thain Umden nong telu kaya chat bat kani ka college an Sdang kelas shwa hapo ka building jaka nong telu higher secondary school D1 Chipor na kaliang jung MLA ka nong po ba Meral Bonds im ulapan pa ka jingkemen bat ka jing ai kublai kerpang yo Dr. Didi Lapang halor ka jing urlong jang kan hikamat ka bakum kipat ba ka Thain hi kila ang nu las lembha panyo no ila ka jang ka jaka puli puthi haki kerdan ki bakham shalor namar kumbalong menta bon ki samna puli ki shenjing e namar ka jingjangai jang ki jaka puli puthi hak ba ki happen le chidu nongpo bat sha shillong let's go bla shnala seng ne ha nongpo naduksan kat praspa kat knai pa prapu chau laya bon tuli snam bat persang man airu ke ji thu jo ka long ban pen he ya ne bat pan yaru ye ki jaka ka dan de na ka college la I'm same la not nyang wa mi Eastern Bhoi College ta bon bom la ya te preng jo ki ya ki snam la dan ki dawa go jur ba ne ka Bhoi College kan nang ya su ya ki ya jong ka bat poi Umden te hakini ki jing slok go bun snam la yo ki jing slok i tre bat kum jo ba Meral Bon na du shwa ban long amene la dan ka ki slok bat hadin ban long amene la kecibun gini kecil kene ke negara branch negara tanah rekam kebaha Umden kelong Northern Bhoi Degree College I college I degree so Northern Bhoi College makanya kelong kaba extend ni ane campus yang Bhoi Bhoi College minta la brai ba ketika keteng jong kene college semai kalau kan Northern Bhoi College bat kumjoro ni la snai ka we ka tunhon trekam ko we khot shop go governing body agaba ba Meral Bon long MLA ni long chairman jong ka ba secretary jong kene Edward Sedak ulong secretary jong ka ke hangne ke bedan minta kasini di boleh banano jonga como president jonga governing body jonga Bhoi College dan hangne ba Meral Bon MLA jonga hangne barang sai makno rimu fat di sunandam dolong ex CM jonga jela ke jongi ba ulah don ke tagi don ki breu ki bedan hangne lalu barang sai hai principal jongi ba baman principal jongi blue ke bla along the secretary jong Bhoi College bagi long ru we da kan main organizer jong ke da hane nita ngi dan ba SD matong wo long san jong to ga ran an to ba to don ru tekne ba wonder salam secretary jong to ga itu no ba was lalu ini kire ke member jong ke ka sub governing body te ni la pha ru ka to ne ki lecturer ni ke salen supervision dan komite ini komite bahkan improve ya komite
special matters ke advisor long kita kemud ba principal yong babaman ng Thain kung blue kebla but kita mo ko ito but arangan saya mo ko din long ke advisor ang tagin ya kan ni ka kalau jongi ya sedang no nom ta session jongi but ya kan but play kan ne ban dia kan song support ka bakan ka komite kan pandai but kita nilai payam Thain kena college kan sedang hantai ada yang school jongga nong lu secondary school nong itu bat kita kena pilih kena erokan nong itu bat nong tan dan kita kena bat ya kelas ni nong lengkap bagi pilih college yang kiwi beda session dan to dan dipilih itu mbak si bentaman pengurlong ya kijing angnut begini post new di jong di Sir Dr. di Lapang di ya kijing lanang pengurlong ya kini kijing semua belum pentiu ya kapule putih ada nega dong Thain tam si Thain Umden boleh sebut ya isa kumju ro ni ai kijing kapule ke Kerpang ya ke manajemen jong dari Bhoi college sang nongpo di principal secretary bagi cuy di dekat di dalam lah por nak kalian ka jong ni penpau di semua but ni next camp bagani ke ding Sdang ya ka Northern Bhoi college Umden kepada extension jong ka Bhoi college no nongpo kan long ke ding kerku na ka banta ki pun samla ki ba wa ban persu ya ke degree hadi ding pule kan ti ya but ni no comment ban benar ba na ke ding dalam ke jong isa Dr. di Lapang dari Bhoi college ka managing committee jong nong klub higher secondary school atau kani ka academic session mentak snem awan la ban Sdang no ya kani ka college atau art stream but bagi scam bagani ke Sdang kan long di mentoy na ka banta kini pa kun samla ka bantong ka ni but in kit bok riang no na ka banta jong baro it hot di bala don ka banta bantun urlong ya ni tam pada keju ko po ni kit bok riang ya di hot jong ka managing committee jong nong klub higher secondary school jong nong klub secondary school paro iba iron benta i principal jong ka school nanti iba IT lede ban tersan ba kan ni kam ka di urlong loi ka ala termar kata na kaliang nong hikmat jong ni ka dong ka Thain jong na kulit terpang pensin ya ka Bhoi college but ha keju ko po nam ka ni jing lino menta ka snem ya kan ni ka Northern Bhoi college ka balong ka jing mentoy na ka benta pa ba nong senong jong ni ka dong ka hanya dunia ka sni ban inaugurate ya kanero nilai penwek isa Dr. di Lapang ni li ya ka yung mau nongrim jong ni college ako ba malumala au Bnai September la ni hangno no ko por sarkar kala sya ako ba anla ban Sdang ya academic session ni sala ban penurlong ya gini gini semua ha ka college Penpau kini semua komen ke bas sikade banjo train kat ban Dr. di Lapang nadu kisnam tibang miswa tibang ni train lamba ka di ka sports di ka imlang ka salang wi benta bat tam ha di ban pen yo e keding nang keding start nas tukan ka sarong gila de bangalong nong bud yung nong persyan jung i ban yo mersim sibun kene ka ding pri ya kene ka Bhoi Northern college hangte ha Umden kalong siya keding mentoy ka pakraw but daladehi ngilele engkat bat Mrs. Bla W Bla principal jong ka Alpha school ngi ya keding amnut jong Hebrew jong yang tu ban yo sibun ka ding nang keding start ban rikentong ya ka bat ngi supu syai ba kipmi kipa ki amnut man penang start bagi jong kikun bar kikun ro ngi kendu ki isnukmen te keding bat sembai jong Dr. di Lapang yang sembai jong keding nang ding start Umden kepala kersian ru daw MLA jong i ba meragon sim kanlong bijing mentoy ke pakraw bat kanlong kapan senyap jong katong Bhoi menang la say ya ki banang ka start ng katong bijong ni ya nakalang imam ay giding kerku kerdo betul boleh nang kerku kerhai ya kene ka college